Nikwega sana na nkatho cia mwanya mutegeri Homeru TV no ntupo kwithirwa ure watanirite na batwe ugorobo narua ngakurikanirwa ni tariki 10 mweri ni jwa kenda mwaka 2025 na iji nicio ntuturia twithirite tukuthuranira muthenya yo narua woni rito rakwa ukambita Njeri Wacheupe. Na tukiambiria na nteto cietu ni ati nayo thirikari nene ni umbite kwithirwa ikiguna muno thirikari ya kaunti ya Meru. Aja ni arantukuya narua thirikari kaunti ya Meru jumbire kwithirwa ikiamukira mung'anaji wa nkuruki ya milioni 56 kuma kiri thirikari nene cia kujuriria kana kuthirikiria rehabilitation ira rumbite kwithirwa igwe kwa rutere ndrokiria rakirwa ne tomba kwithirwa ikithira. Vuvu ni kumani na ngawataniro injega ya ngavana wa Meru Mutumanto Ethingia o amwe na thirikari nene nikio gitumigira gitumite Meru komba kwithirwa kigunika na njira enene. Mwaniki wetu wa nteto MC Mutonga ari na chotariria rehabilitation kana nyumba ile umba kwithirwa gikua baria bombite kwithirwa bakinyirika muno nuntu bwa urebi bwa mithemba mianya nikenda bakomba kwa antu babega kairi ni umbite kwithirwa nandi ikiongerwa mung'anaji wa mbeca ni thirikari nene nkuruki ya milioni 56 nikenda ikomba kujura na kubua aria gukwirikana nyume meri 8 ikethirwa ikuthiririo ngugi na ndi waziri wa gima wa mwiri challenge ira twithirite twinio Meru muno ni untu bogi ntugitwa substance abuse kana gutumira ndawa cia kulevya ukeja ukethira antu bara bagutumira ndawa cia kulevya in excess iba kwithirwa mito yawe kethwa ina challenges antu aja nio bakeja bagekwa cibitari aja bakanokwaja bagatritwa ishibitari je Meru County Government na bakethirwa bakiana nja cietu iba kwithirwa bakiora twitanda shibitari je ishibitari na itanda 33 na antu bara bakeja aja bakombe ikwithwa bakiono daktari bara bamitwe ukeja ukethira ndi psychiatrist na bara bangi tugwita clinical psychologist bara bakwija bakabathiria counseling iba kwija aja bagakarabo mwanka muntu rehab je akethirwa agitonyaja akiuma neombiriti kwithirwa eno gima bwa mutojo awe mwanka kwithwe mental health challenges ira tuna Meru County twithirwa at least tukunyinya numbers yu na kugwerwa muno ikwithirwa turiongeri thirikari ya national through the partnership national government na county government tukomba gutetheka na ikio our governor Governor Isaac Mutumanto Ethingia partnership iria ako aimberetie na tutongeretie no tongere bwawe ni kureta matunda na matunda za motumbite kuona na arua iza gutetherio ku complete project izi rehabilitation center project ye amberetwe county government ne tumira muganazo 34 million lakini itomba kuthira na even in the current budget turamitengerete 10 million ire tingi still thiria the scope project ize ikenda yumba kutetheria kana gutumira imo Meru lakini through utongeria bwa governor Isaac Mutuma na goodwill national government na arua twezetea kwira Meru tukuona muganazo wa 56 million ire gatetheria nande ku complete na ara gutigere kumira na aja flow electrical works kuongera kuthireria enya bioro na mantu za maingi za kuensure project ya ekwambe tukwena arwe tukugwirwa muno no ntubwa ngwataniro enene ira tuonete kumania na governor wetu Mutumanto Ethingia na rais wa Republic ya Kenya William Samoei Ruto turi aja no ntubwa kurikiria murandi jojo kana rehabilitation center Meru waigwa rehabilitation center kamaka ostokania rehabilitation center imusie wa gutethia antu bara bare meri imanto neja miturire bagatonya chovine bagatonya mantu neja drugs. Marietu Ambita wa Mwenda Maitima. I'm the immediate neighbor of this institution. Unika njukie kanya gaka
kubucokeria nkatho winthe both the county government and the national government nontu bwa kuona ibwega twithire twina facility jeje aja. Bwana Maitima ni ocokia nkatho cia mwanya ni kugwirwa nani kandarikia kwithirwa nkiona mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya. Na ntuku ya narua ni kuonekanite kirigaria kiri cukuru imwe ya DMB Kangaita Primary ira iri ruterene Rwamburi ni nyuma ya aciari ba cukuru iji kwithira bagitonyera cukuru iji na kuinga ofisi cia mwarimu munene urokumenyekana ya Janet Makena. Bakiaria aciari baba ni bombite kwithira kinya bakitaita ana bao ndene ya cukuru iji na ara betete na mbere na kwithira bakimeneria mwarimu uju bakiwa na gutumira mbeca cia cukuru buthuku na nkuruki ne bakuwa ni bethirite bagitua mbeca nyingi muno batikumenya ni ciambi. Nkuruki aciari baba ni baugite kinya thai ira irithandikana tamu ya ithatu na aciari ni bakuthira bagitua mbeca cia mitetho orira uti mitetho itherwa irima cukuru ukiri etamu iji. Aciari baba na ndi barombere kwithirwa igoro bakiinga cukuru u indi Janet Makena bakwithirwa akija na mabisa bokari na baruguria ofisi u untubura gutumira aciari ba ntukwe na ndo bagwatwa ni muthuro jo munene batonyera cukuru na gwitaita ana bao na gutiga irasi theri na ara nkuruki betete na mbere kwithirwa bakiwa kinyiba kinyiti report iji kiri officer wa Teachers Commission Luterene Rwamburi West no Mr. Muriuki ura kinya woko njwirite karikare na kuwa na raigitu mateta jao ende ombera kwithirwa akira aciari baba ati mwarimu uju atumba kwithirwa agitimtio tam ya ithatu nontu nitamwira kwithirwa kuri na magerio ja manene yaraja ijikene ya KCSE nontu bura na ande aciari bombere kwithirwa bakijukia na bao na bana na bona babo bateba choke skuru kaire mwankarira mateta jao ja kethirwa ja kithikirwa no mwandiki wetu wande tokuma Luterene Rwamburi mwende wa Leboni ari nacio tariria. Orira nkucani ciitite na mbere okujirwo kateatine ka mwarimu munene wa Kangaita Primary na aciari ba cukuru iji ko kiumia kimwe riu mtuko yeru ari aciari ba cukuru iji ni baciumirie na muthuro yu munene na kweberia na bo cukuru iji gitumi bakua kinya nyuma yo kwenga mwarimu uyu cukuru iji riu anene bagithoma bawatanirite na bathirikari ni bamucoketie ringi bakiwa kweberia na cukuru niyo njira yonka thirikari bombo bathikira nayo oro ibararetere anene baba inge muno turareana DC ayo OCPD na nene ba TSC bara bonde batironere makosa jaraja thithe twi mwarimu ou baronere makosa jetu na ikyo twajukia njukumu ena arua ekujukia arito betu nontu ni onjerere ake twinio ego communicate ke thirikari atwekira turetete aja na arua ikwithirwa batu tukuma muchemani of friend na tuga tutikwenda mwarimu mbere anene ba kithomo bonde twina bo anene bau ba kithomo ibara barachokere kwijana ndisi ayo bachoka beja na OCPD ofisi area twaingite kabaragitire nkuburi otuko. Sisi tunasema hivi kama wazazi kwamba tumekuja leo tukatoa watoto wetu hapa na tunataka kujua kama OCPD, DCIO, DO wako na watoto hapa. Kama wako na watoto wawalete. Na batu toto na thina na mwarimu igitarira aja. Na itogeretie gutatua thina ira cia cukuru eja na mwarimu igitarira aja na mwarimu atatuthikaira. Manto jonthe jara twaragia mwarimu eta kinyume najo na akabangura manto jara jonthe. Mwarimu atwiraga ana betu barabara Justin na Nemis ni ana bathatu. Rira mwana okwa urirwe September twaikia kesi mbere itafuatirwe. Koguo tetu ejukirwe ebindere atorumange akiuga kamwekoro kau kamukuru kau ebindere nsensie mwana skuru. Mwalimu shinda yake ile kubwa sana ni pesa. Wasasi walilipa pesa ya chakula wakakula half term, ikaambiwa ingine ya nusu term inapelekwa kwa michezo. Almost 400,000 inapelekwa kwa michezo, inaenda kucheza wapi? Kitu ya pili, term hii akakuja akaitisha 1750 ambaye ameweka pesa ya activity. Term ya mwisho akukuangi na activity, ameweka pesa ya administration ambayo inatumwa na operation account kwa capitation. Kuna darasa zilibomolewa pale, darasa 3 of which hatujawahi pata mabati, hatujawahi pata bao na vikingi hatukupata. Na wakati tuliuliza wakubwa akiwa mabati yetu iko wapi na vitu ya shule na mawe, alikiri ya kwamba alienda na hizo mbao
na mabati. Ndio sasa tumeshoka, tukasema sasa imefika mwisho na tumechukua watoto wetu. Na yakabo boteani na baukirerete mumbungo borere ndekiri mugambi nonto botonyera andwa iji bakiwa ni watumite mwarimu uyu ethira aterebelwe cukuru ye kinya nyuma yo mwenga. Lakini igita rionthe riria tugu kwina njara ijaira u ya mheshimiwa Rindekiri no utumite thina cietu cionthe iria twina ciaja au na taisiri na no ora tumene goro no orothura isire obici eu beje barugure obici na batu turi aciari bakangaita ta turi akora tureterwa ndisi ayo na OCPD. Na ikiwa mheshimiwa ndiye anamtaka atumutaki, kazi ya mheshimiwa ni kuweka barabara Maram, na Maram kuna kibao iko pale inasema Maram itatoka pale iende Kichagi, alafu itoke Kichagi iende Nkando, lakini imefika Kichagi imekwama hapo. Kazi yako imekushinda, unaingilia shule ya nini? Na rero mbare ore mpoene kire thirikari wamwe na ministry ya githomo Nthiguru ni obatethia no tiela mwarimu uyu na kwebela bakiromba wiko wero na ni thirikari ni kenda bamenye utethio burari tobona kumania na thirikari. Turuga thirikari onthe ni jaja, Minister of Education, President, thine une turemete. Kwa turiromba CS wetu wa education atwire atiri kethira na betu iba register inamis na kethira iba register inamis atwiri mbeche ingana kethira ba mbeche jana baeja wa 5,000 o tam mwana kethira na 15 mwaka kethira mbeche ici tomoke account ye Kangaita primary na kethira tutiri agairwo ithirikari turiromba mheshimiwa yangu gaitu tetherwe aja Kangaita twina thine nene muno. Kinya nyuma ya kweria kwaraniria na mwarimu uyu ntubone boremete buru kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni. Na tugitigana na ripoti ya mwende wa Liboni na ndi tukachokera gicigo mbunge gya Central Menti nara nabo akariba kaongo ira iri wandini ya Mwanganthia gicigo mbunge kiu gya Central Menti bethirito bagitumiria na kumeneria bunene ngavana wa Meru Mutumanto Ethingia o hamwe na MCA wao Noe Mugambi Njuki nikiraba kuga ati ni bethirito bagiteyaniria barabara cia ntereu ire ithukangite muno untubura butumite akariba babakagwa batikenete kinya kanini ni betete na mbere na kwithirwa abakiwa atibo kinyinto byao bimiunda bitigomba kwithirwa bikiumaruka thokone nontu barabara hizi kuthukanga na kinya kuri nantu babaingi bombite kwithirwa bagitera uturo bwao barabara-ini waiji no mwandiki wetu wa Nteto kuma Rutereru Jeff Wagituma ari nacio tariria nabo akariba kaongo ireri wandine ya Mwanganthia kiri gicigo mbunge ga Central Menti ni baumirite na kumeneria gavana wa Meru bunene Reverend Mutumanto Ethingia na kinya MCA wao Njuki Mugambi nabo ni nyuma ya ntuko ya Jumapili ngare ya muthinjiri kwithira kigwa mutarone ikiririkano barabara ya kuma Gitone gwita Mitungu ni thirite na mitaro minene bunene. Njuki imbi utumoto dangi kemeanke mingi na ndigucokeria kairi aja kairi na kairi imbi utumoto dangi kemeanke mingi na ato akuringirite kura tukuthithia maandamano Njuki ugora uga atiri baba arebi irongo kuria atiri Njuki tango gutonya muno yanda arokete kuringa turi kura ri ndari murebi ntoithingia ugo kuthinga muno nontu bwa mbere wangangane na kawira etwira itu munyonye kawira etwira mimi na mama ni nyonye ugo na agweri ugutonya wathinka yeto ire kugwana no na mantu jaku ugo ndi kwira atiri ntoithinkia ukira buru utige kumama mwekuru wenyu makiugwe na inyothithia ate mwekuru wa utirimura keke guru inyana beto batetera cukuru na nio betaire injira gwita cukuru na kanisa gwitio ngi gwita market na njira cia thoko we na mongi ugeta Mitungu ugeta Bamuthare ni ithoko tugetirana antu beto babikibiki bekwira o antu kwengi twitete nthaka injire cigwite o na bagaitio aria ntije ni tukathithia ata ni ara kinya kariba babatariritie mathina nkabo bethirite bagikurukira nontu bokuthukanga ko barabara bajere nyamunda jwako ijwathirire nontu bwa muguo na njira nethirire tutiona gwitira uni gwakwa ni waunja nkeke karima irio byakwa nkigitabura nkithithia ngikurukio ndareterwa na ngari nonga tukireterwa ngari nonga tujukie twenje tuthithikire barabara twingwa kenda tuona ukurukiri bya kuria indi thaa ici nukuona tu ngari gaiko kwa mitaro neji
batu gukaura batu ya pastors tutona nyashirika bakuja kanisene nonto bakwithira barabara ne thukire ina ikithakene turi buru nandi bakenya nandi ntikumiri mbia bakejo twira egitara 2027 nonto twithinene aja muguru yojo riaja bamwe bariuga ngare ni jeri gwetea bwagaitia kwa boria gwikaragite gweteo igui kwa ithatu bonda tuti utara bamwe basure twenye maguru sibitari kwa uno kue sibitari njera yeje nande kariojo dera barabara ye kariojo wa sibitari kwa uretere mire ugatoko thithia wathiria uciano bwa antu baigane na bakaongo kabaketairana na ngari kaongo ero disenta nje nyangari ka ikagitabure nyangari giretete ndagweriterwa ngari yanterwa ndagwa njireni tio na gutonyera kingi kuma kiria Karibaba kiria utongeria bo thirikari ya kaunti ya Meru lakini kethira antu bakenderea gukua tutathura antu kenda twenderea gukua tutathura antu kenda twenderea atumiria bagoja kirinyene tutathura antu kenda antu babonda bathira iraja ana betu tutayari benderea kuthira nuturo bitu gatura na itukuringa kura mianka yonthe na ndeni ndiuga atiri ukeja kwithira buteja gututhithiria tugacemene nabu na buri matwa kurigaria barabara eje ni kokeja kura pato totona gwetira bwe bwakenda bwe 12 Karibaba ne banywete na kamwe bakethira bakeberia utongerie ne MCA Njoki Mugambi na kinya gavana Mutumanto Ethinkia ukeja kwithira kiriro kiao gitiona machokio atokwira atire Njoki ukeja kwithira ugo atetothitheria kiguru ki bwena gavana munene Wena gavana Mutumanto Ethinkia kura cietu 2027 tuteboa nagwe Ethinkia niontu nagwe utekwenda ikumenya kaongo ibao kaongo ikamunenkere na ikamutunya kungenta muno kinya ugo utaenda hata uko kwa hatari kwenda kwa sababu hii kaongo hapa unaweka kando kabisa Ethinkia na MCA bonde bete kubarura au totena bata aboburu Njoki nanga bana kwatuka barabara batemithithia nyuma ntuku itigarite patu 2027 abageta eute siri ukweli abageta nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Na tugitigana na ripoti ya Jeff Wagituma na tugacokera ruterene rungi na nabo akuruba Njuri Ncheke kuma Thangatha ira iri gicigo mbunge giatigania East ni bethirite bagicumiri na kurita mukana kiri antu bara bethirite bakiita miti kiri mwithu Ywanandora akuruba bani bethiritwe bakieja na ntuku mugwanja antu baba bombe kwithira bagicumiria na kethira tiu ni baugite bakithira bakibaikia kithirine no mwandiki wetu anteto kumarutero tigania East no Adams Muturia ari na tionkruki kuruba Njuri Ncheke kuma Thangatha gicigo mbunge ketiganisti bacumirite na kumba kwithia bakinenkania mukano mnene kiria Karibara bethirite bakinyange mwitho Ywanandora mwithura bawite yethirite na ndu gite manku na nkinya kwitho makara antu babagite na mbere kumba kwithira bakinyangirera kuruba baichite bakethira bakiukiria antu baitagaria ririto itwerwe mitini mbieti 2005 na tukumianda na ndi kwina inyangia beye kwinyangia na tuba nduko kiumia kimwe tukabarana ndiu bagaituria tutibarana nuntu iba kwinyangia mitira ira twandire yonthe bakwithia na ingi kwiba baututa imara maribu tukainga nabyo twi Njuri Ncheke na thirikari itugwatie na ndiugao ndi chairman kumerua riri ukaithia kwi mwana au menya atemete muti na ndora au kana baithitie makara ba muntia mongi na ndora aithia no egarie aithia no Thangatha aithia no asaindi athite na ndiuga ngikomanda na sheria cia Njuri kumerua riri juma ekinya tukomane abo muito karigo mbere Njuri etayo getagarie riri kwethia na ndora na nyumba Njuri ri agua ute Njuri ba uruma akuruba nandi barombete utethe kuma kirithikane bagua kwene nyantu bethirite bagitia wikira makuyu ndawa ndene muro Thangatha untu nandi butumite makuyu yo ayo mbakwithira yakite na mbere kwithia kithira kuromba anene itu bawatanira Njuri Ncheke kurinda wa igukima yaeta wikira wa me urone yetu ya Thangatha na majira
Loye tota dwe thirikari ye itondo ikaenyangwa chama kicho kaura chia karire nge toire ana. Nare ndawe wekerwa mbori na ng'ambe na iweta konywa ne kai weta eneu ekarita na imwe ikekuya na kinya korobari to akanywa rero kinya wema akathokanga makara erua rere ndaeta kwa chibu kanya na chibu na askari baba ikambea kambe chonda ile ibati polisi ngongwaka na kunate ndaeta utiga ripoti ora katikana na makara ajerete ayonjereje ao twarwa nwe na njori ikarwa nwe kumao na thirikare kurubanguru kibethirite bakinenkania mukano ntuku mugwanja kiranto wagurekani beire sola chekithima kimakaro intereu gatuna sola cia roerwa dwa ntoro twakundetwe sola cietere nande nenkoromba mbere njume kinya tugeta kulani oethe mwana antomorome kana mware kana ai mwakoro kana antomorome ne baturetangesha. Report ya Miro TV kumatiani Pechanta Msimuturia wa Dhirinja. Na tugitigana na ripoti una nditugacokera ruterenero kaunti ya Tharaka Nithi nara nabo akariba wandi ya Mwembe na mono kuma ruterene rwa Gichue nabo nibethirite bagiciumire na kuona ni mateta jao ni kiraba kuga ati bangi na kinya Nchobira ndege ni watho ni cithiritwe ikingia muno ruterene ruru bakiaria na metha yetu ya nteto akariba ni betete na mbere na kuga gitumi kia Nchobiri kwithirwa ikingia ruterene ruru no ntuba kwithirwa maafisa ba ukaria na bethiritwe bagitikiria kwewe mpukumo na bagitikiria endia Nchobiri beta na mbere kwithirwa bakiendia ni ntubura betete na mbere kwithirwa bakiwa Nchobiri nitumite kinya wamba bukithirwa bukingia muno ruterene ruru na nande ni kuromba thirikari ithirwe igitonyera na kubongera ukaria nterene u no mwandiki wetu wa nteto kuma ruterero Ndagara Waiguna ari nacio tariria akariba gĩchorere wandini ya Mũthambi gĩcigo mũngeke mari bameneretio nyiwa bangi na Nchobi ndege igwatho bũra bũtabarĩkĩtie ntere ino tũgũkũ tũrutagwo tũmami tani ona nte mamaga irutagwo bau rũrini muntu athia kunda gacobi kae akaigua ngũkũ no gwacangue kandi kũringa mbi gacobi no tunakuga kũrĩa kanyama niyo no tuko moda ithano jio tuko ndemutemere ndigo ndaumira njirani twakaba ntou aumira njirani ĩrĩa ndĩrĩ na gatosika ya mũrĩkĩte aice nĩ antoma barabara ndĩrĩ ndaigua ndigwe kũgwa nkiumĩra rĩ ndarũngama ngĩtini ntou aumirire na ndigwa cuncuretio gu na mũrĩkĩte ta kwae ona atĩ kũmaka okoka mwana kiwa no nkũrage no nkũng'ere no twakwaga kĩrakare no arũgũma aredi kunywa Nchobi haka uko kuretera mitu anywete ngariwa ne ka thirikari yetu yathire ku ngiyongwa ne bwinge bire no to ukariona u aya riu twakinya na oge mauntoni mainto ino jonde na tire uno tukwegwa ro kumuno nonto kero rutere rure ni nawe kwenderwa kana ni nawe konywerwa na tuna to tukwegwa gya kogure ukendo kyoyo dira ne into ino tugaria igeria kuringana na jo thirikari getiatia thirikari yetu tiane na baba baito tebole utogweta kenda bareka gotwegwa na bareka gotwegwa nikyo gwegwa jongo ikiruga gikareke na ara nonto tuona kareke miano murungu atu no twetana ari mwaga tweteka agaba kiwa Nchobi no wa mono ni babangi botomete bamba boingia ntere no getomikire kwithira mbiombeti baremeti wira na kuthongera kiri wamba Nchobi ne mwingi sana ananena matinda kumengana iledie kabirwa cioroni ekabirwa marimani Nchobi munena tinda kumesoa amiaga adi ekati kuruto cioroni ekati kwenderwa antu jana jeito chaurira Nchobini ute mwana kwenda Kiromo mwana arenda kuri kunywa Nchobi na bangi leo Nchobi ona jinge bete tola lele onde irendo ekendwe nkinya tauni hena regetwa ni waro metu yonde ni tauni yacokire mejie leo jonde jana jonde jaurire ko utuko makarara gukurura manyweta metu yao utuko kaucha mwana kioka wetana mare akalala kuringaringira mare nyomba ngariwa mwana nwara wakwa ndajiarire arioka kundingaringira nyomba utuko na ndara kurugura kogo kaucha nyomba kerumia na anja kurumia ndigwe ndagerirwa niyo ndarite kuno niyo kogoro nekanda miabire ndigonene muno
na mbuga ndiko yabire to karwana no toloni kwa ntuki ya karwana agaba kigwagira kandite manto mama mondi kwethora kuri na ngukumo nontorera rugibancho bindege watho gamone ndi babangi bagwata barutaga kanyamo kanini bakaregerwa bakerotana ndwangicho karia utemu neno no umote kwenda ongo tesabuelia tino monde marenda ongo ito aliwa to kamalurate de une tuyagwe ne to uragero nyomba bakunenkerwa ongo ni bendere kunenkerwa ende bamenya tuyamwe daino tuyaruru na ito manyete gwekanyamo bakoyokia kabate kwenda gotwera no to kana goteko maunto mamonde makwendelea matero makendelea jana ya ito iteko diwega mbuyo kuno nto tebonde babusagirwa ne bangi tebonde babusagirwa ne nchobi tebonde babuyo ona kulete katoreja kwa momo mutongoria kwogu ne baraiderie na ne kende turariria turebua sanga kugetate ngakonengera te kwendoka ugagetate teko ukagwata nchobi era noko mare unkonengera gento gyakwa kidogo okori na tantati wantenda ngenda ya nchobi nakera ni maongirwa ni mekira mugoni tare makegwie waturaria ona nene mo kama konege na kole male maruga ni mwetetera buru ene motetereka kama gwetera tare utia mekira mugoni tene rero meya kama kodira tamaruga tare gugu ni mwetetera ni ende gotebu bokabua no ntora mekira mugoni tare mokegwe twatie kanchobi ne kogwatwa anana mama lingia di motene birani gatokete nchobi yake na bidwa bogi okako ule kote nchobi ne kotokero nchobi ne bidirwe ino kana na makauga ikato kobena gwa kama kobena gwa na malingira dimoni ande ne mama ande ende bakiro mandwangi chokaria kothiria ngukuma na kurikirio karia ntere ino takulete ni lagaru ya kwegana na maunto mamega ni moto kwenda tote kwenda maunto mama rogo abo kwenda mama rogo bwi kwenda mamega swaito habate komenya dirikari ya era andekire itakoruta wera etena wera no uriko ona banini ogu kabate komenya anene mama tena wera nonto imbi kama na wera ole kwende otehu nonto waiga to bemba to akunyomba mwana ari okabunje nyomba akwaka kasiringi abunje nyomba aruta to bemba hadi endie na niko golete akakunde mutu okaliwa nembi okororabo ogioka hato bemba to direko hango koraga hango kongera le unkaligwa kongero angerera ki na neni okoria neni okonyu kumagetiga mungeke maranki reportera Meru TV reto kambete ndagara waiguna nawe CEO na niwe murungamiri munene warwangirwe gie mantu ya nchobi kanera jisikene muno ya alcohol dene account ya Meru no gitonga kubu tukanaru hano mbete kwithirwa gichumiria na kwariria mantu kathumba jegie wendie no guri bwanchobi ngurukine tete na mbere kinya kwithirwa gitariria uria barabendagia nchobi babwirite kwithirwa bakeita license ciao na mantu jangi ekathumba jera antu babatere kwithirwa bakimenya mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga ari na Nteto nguruki murungamiri munene CEO Gitonga Eza kuvu nombite kwithirwa gitariria antu uria babwite kuthithia riria bakwenda kwendia nchobi kana kurugura gwa kwenderia nchobi mitaratara eu ni ameariritie jaujo okuigua akwa ni Gitonga Eza kuvu CEO wa Meru County Alcoholic Drinks Control Board na ndi twita board tukunoti mantu ya maingi mono tukuona antu baingi batu baraba cooperate hotels bars wines and spirits distribution baba ingi tumbete already kwa traffic licenses na license migira tu traffic ni license ile tukuiro e support ni bank slip twategero kethira mbeca ira cia batiri kuri wa account ni thirikari citete kiondo ne kya muntu na twategera license tukethira tumite Huduma Center counter 13 na ara kiwatho talika board twetikire license release Huduma Center tino office ni paperwork ethitha gwa na after inspection yarike kuthithwa officers barabeta bari ground inspection committee ire ithera tongore tuni sub county administrator arichia tuketha tuna mtu sub county public health officer tuketha tuna officer from liquor board tuketha tuna DCC from the national government tuketha tuna sub county commander kawara weta wa hospital mbere andu bari kache kureta back to office report ira bareta ni atunga ID mtu rato kwa license ni ndi twategera mbere thirikari nerera ario mbere His Excellency Reverend Mutumanto athingia yukia thirikari mbere itirari na muntu okuria muntu enda kureta nsobi Meru kethi nsobi ekaria reta itirari ni kampuni mbere itirora cia muntu
ni atorura ruramba kana wines and spirit. That is why kwithira tokwina complain mbingi cia kwithira kiba somberi ukwina school but already itwanjirite crackdown. Twina National Police Service, twina antu banakanda, twina antu bakiyarai caps na batu alikombundi tulindite on the front. CEO akiaria nombete kweleza ni ati mtu abuite kuthithia ni kenda otegete kurugura kirabu kana mba akuye na mishie ya antu ekumba kuingana kuri mbazi tu ingite iriri karibu na skuru tureta tukathima seria ore kuwa Alcohol Act 2016 you are any alcoholic outlet premise ile batiri kurura karibu na institution ni batu kwithura ri 300 meters kuma ngeti-ine ya institution kana kuma rone rwa institution yu na byo mantora tukuthithia thai na inko anje antu betu no bamiru barabara tangu ya wendia bwa kanywaji muntu enda kuita license ya weneta the process ya kariu kana kila mtu mbesa cash ita wekire mbesa ciaku account ine ya Cooperative Bank account number 011 41 41 88 44 301 kana wita kile thimu yaku inyara lipa na M-Pesa weta kwa lipa na M-Pesa ya kuoni antu kwina kuitwa pay bill yeta kwa inya kwa pay bill ya witi ya pay bill number ekira 400 200 it's okay with account number na ekira 011 41 41 88 44 301 ukanengera mtu mbesa cash kinyasi yo woni ngwa ugeto anengera mbesa cia ku cash eto bank thandi le branca uga nkori antu betu bamiru manufacturer distributor yo kwenderia nchobi either beer whiskey kana wine amba mbere mwitie license ya kuma kwa Miru Alcoholic Drinks Control Board ya distribution. Secondly we mwere nchobi we na kwandikira receipt kenda ratu keya tukibwitha cia crackdown yu na enforcement na compliance tuona antu betu banyu nchobi ra itikiritwe ile kurukitwe ni KEBS na what have you na other bodies to ya kwa kugenda to watanso BMB kenda to mbo tonia oni distributor no mbenderie ukenda kwithirwo no kwenda kwendia nchobi thingata mitaratara iria yagirite teni ndauga ni CEO wauga Beta MC Mutonga ngikuripotera Meru TV Kenya. Na tukitigana na ripoti yu ya MC Mutonga na tena we Alaji Mwendia nora ni mutongeri ndene kiama kia bas na ndena tiumiriti na kuga ati mugambi imanyara nethiritwe akimeneria kiama kiu kia bas na mwankira thai weti mutongeria kinyewete kinyekiri kundene kiama kia bas na kinyati mumemba wa kiama giki nguruki Alaji netite na mbere na kuithirwa akiwa boni be kuithirwa bakigwata mbaru utongeria bo President William Ruto o hamwe na munini wawe Kithure Kindiki no mwandiki wetu wa Nteto Njefu Agituma na tukiwa NEC tukasema kwanza katika NEC tuliamua 100% na niseme hapa kusiwe na tashwishi. Aliyekuwa Secretary General, the suspended Secretary General of the Development Empowerment Party tumempeleka nyumbani, and the acting Secretary General as we talk is DMK Kigora. Hapa tuko na kijana ambaye tumetegua kule juu kama mwenyekiti the National Youth Chairperson wa chama cha BAS. Tunapozungumza kukata mambo mengi kwa kifupi, Alhaji Mwendia ndiye Director of Elections in the BAS Party in Kenya. Na nimesema kama Director of Elections in Kenya, Mugambi Manyara tafuta chama kingine kwa maana barua ya kuania kiti sikupatii as long as I'm the Director of Elections. Na Kivuti kule tumempeleka kule juu akawe party leader. Kiraito tumesema awe secretary, awe patron, na tuoncho tukamfanya chairman wa chama. Hiyo mambo tumefunga hiyo chapter, na tumesema anybody who feels like you want to contend with the BAS in courts, we are going to match you shilling for shilling, word for word, insult for insult, and you know none of us is master of gunism. Na tumesema hakuna kura kama BAS, hakuna kura yenye inapigwa 2025
Na ikiwa tutapatana na Rais Ruto na Kindiki na maendeleo yale tunaona Meru, sisi kama basi tumeamua until further notice, if it will be necessary, we are 2 term. We are not mixing our words. Tumesema we are 2 term, wewe ukitaka kwenda 1 term wewe fanya nini? Enda. Lakini sisi tumesema nini? 2 term. Wewe 1 term shauri yako. Tumekubaliana na tumesema Meru haitashurutishwa kupoteza miaka ingine miwili baada ya kupoteza ile miaka miwili tumepoteza wakati yule mama. Na tugitigana na ripoti unandi tugachokera mwanka ruterene rwa Igembe North na ara nayo nje mwe kuma ruterene rwa Mutuate na ndi nithiritwe igirira antu bawendi bobwega guchumiri na kubatetheria na intobia kuria nguo na kinya intobia kumamira bo ni nyuma ya nyumba yao kwithirwa ikiwata mwanki na kinya intobia yao kwithirwa bikira ku na kuthira buru bakiaria antu banje ni bawite intobia onde bira barari nabyo kinya certificate ciana o amona kinya taito ya munda jo bari na ndi nithiritwe ikira nyombeje na rankuruki bakuwa kinya kaumoka mwanki juju gatomba kwithirwa gakimenyekana no mwandiki wetu wa Nteto kuma ruterero mukiri wa Nkunja ari nacio tariria ni museo Paul Kagame kuma Nterese Mutuate yurayombere kwithia yukiwata mwanki ntuko ya kiumia na kuya kuthira buru akiwa bo baithire bayitwa ba kanisene na kuya no kuyira mwanki yuni yuithiri nyumba cionthe ara bakiwa tinto kinya biriko batina byo kintame ya mwanki no tuyombere kwithire kithi nyumba na kwari muthenya no te antu bari ukwi ndona rioki ndauthire ndaigua niko faulu kwaya ndaire ndethira citi bagwitembu ndethia ndrorini ndamwira batwe tutiba kwithirwa ntuko ya kiumia olelia cunci gia turitaga kanisene ndratulia maruto aromba twaririra Ngai utebwo tutetherie mwakuru eyire witwa Mutuate aumite kanisene na rira tuombera ukinya mucie twatimire mwanki yuri almost kuithia nyumba yurigia lakini no ntobwa wananchi kana antu bara bombera otwitika kwa wingi bombera go save nyumba wingi cia kinya cia mami onto kinya cio ciare atarene onto nyumba gacielekene na kinya ndene nyumba eu nio utege ntu kiatirwe kuo kuma certificate ciana kirinde kia kiatema mario muchi yoyo anjiria kuona kwa nyumba yonto ciakwa kinya cietiarire na yonto kwa mutano kwa utebia tiare kinya nombi buru utebia tiro na tukorwinya na mwanki yoyo umete tuteminya tunoke muri twachamaniria akio riu indi ni bawete kinya taito cio cia miunda amwe na certificate ciana nicombete kwithira ikiya na bate kumenya kinya kaumoka mwanki yo na bakiromba antu bawendi bobwaya kubatetheri kinya na ngwira cia wikira mbere baiwatawata tika kwibira antu baba inavyo utekira batina kio na kinya bakorwa na mwanki yo umete ote muntu umenya tutamenya kaumoka mwanki no ntu mwanki yo tweyire witwa mwanki yo itheti nyumba yoka kuthiria so tutimenya ketha ni stima kana kethira ni muntu umwe wombere kuya kututhiurunka ntuku sande ati tutikumenya na mwanki yo umete tu na tutikuyira nu twe Murungu akoneka endu muchiyo ai mutano kwa kono te vitari kuito byangare into byambi maukuya wo kuibwa taito na urite miunda mbimbi bionthe bira ethirire kou into byangare bionthe kiono uwo kuona kari ni bwakari mwekoro kwanje inyaka uchangiro tubwane antu ndi antu bawendi bobweya ibatu eno kinya tumatireci kinya batu tethie mutano kwa kiona no bigi kiripoti na Miru TV kuma Mutuate Igembe North Beta Mukiri Onkunja.
Ni mpaka sana mukiri wa nkunja kumarotero Gembe North nonto bwa gutiretera ripoti yu na tukauga antu bawe ndibo burabara bategete ripoti bombe kutha bagitetheri mutiju na tukauga policy yetu sana kiri akari ba mutiju na ripoti ya mukiri na ndiga tukira katanta tucietu gorobwa na arua ngakuri bwega mutegeri wa Meru TV nonto bwa kuthira ria muna batwe kumagagita kara twambiririe na mwankira thaitu mba kutha tukithira ya tukuthuranirite mwankira ntukwerujo urari no kiri wa mwathani unirito rakwa urimbita njeri wa cheupe.